Kula mboten komentari elek mboten. Acara kebo-keboan acara adat, Pak. Acara adat kebo-keboan teng kalian. Itu dicintai seluruh lapisan masyarakat sehingga sing rugi Pak perapatan pol. Pengajian mboten patah disenengi tiyang sehingga pengajian sing terus golongan apa pengajian. Betul apa? Maaf kula dengan seneng teng kula pidato enten. Kula nek pidato ya jenengan seneng teng kula niat teng kula silakan. Ndak suka sama saya apa suka diundang nih Pak. That simple ya Pak. Kula nek akhirnya kenapa kiai-kiai ustaz-ustaz udah cerdas Balis. Wes kan kumpul-kumpul. Mulane kula didamel kita selawatan model-model senengane tiyang Tegalsari, seneng Janger. Kula damelaken selawat ke Janger. Kula mungkin Kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Salele.